Shalom mpendwa wangu, habari za sasa? Na wewe yuko muombaji na leo ulienda kuomba wala unatarajia kuomba? Hitaji yako ilikuwa nini leo? Leo uliomba nini? Leo uliombea nini? Hauwezi ona ulishinda kumaombi na uko naomba na umefanya miezi, miaka na uko naomba. Lakini na uko naomba Mungu vitu vyenye vingine baliachaka puruke bafuate Mungu. Alafu sasa tuko tunaomba Mungu vyenye vingine banachaka puruke bamfuate Mungu. Anashangalaka tu. Jiulize sawa, ba Petro baliachaka makazi puruke bamfuate, na kuko jamaa moya alitafuta fuata Yesu, kisha akamwambia seme amchunge kwanza akamate punda aende lima mashamba. Yesu alimwambia akaseme mwenye anapenda shamba kuliko Mungu hafai kumfuata Kristo Yesu. Mwingine jamaa anamfuata Yesu, anamwambia nifanye aeju niweze kukufuata, nikuwe mfuasi wako na niridhi ufalme wa Mungu. Kisha Yesu akamwambia seme eske unajua amri? Akamwambia mimi nazijua na niliziheshimiaka tangu utoto. Yesu akamwambia ni za wapi? Akazisema zote kabisa, sasa vile gisi na wewe unazisemaka. Sasa yeye alimaliza zisema, Biblia inasema Yesu akampenda. Alikuwa kiana moya hivi mwenye ni tajiri. Biblia haiseme jina yake, lakini Biblia inasema ni kijana mmoja mwenye ni tajiri. Sasa una kitu kilitokea. Yesu alimwambia aka umepungukiwa na kitu fulani. Iko sali jiulizani kitu gani? Kisha akamwambia uende uuzishe mali zako zote, ugawe kwa maskini, kisha unifuate. Alafu leo ulishinda huko naomba Mungu akupatie mali, na kitu aliambiaka wengine kusema bamfuate inaomba bazigawe baziache. Leo ulishinda huko naomba juu pate mwanaume. Na usipopata mwanaume juu liomba ulipanda milima na banabii wakakutabiria, usipopata mwanaume unamwacha Yesu aseme juu kupata mwanaume. Nani ndio anakuambia aseme kupata mwanaume ndio sinonime ya kusema ke Mungu amesikia maombi yako? Hapana. Juu na bebalilunga jana, bebalifua mariage jana, ile mariage ya jana yenyu lienda participer yako wewe peke uko temweke, ule dada ule kaka haombake. Uko naomba upate nyumba kwa Mungu. Mbona ile yenyu napanga ndani haiko ya Mkristo, ni ya mpagani? Uko naomba upate